Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju Đurđik. Praznik je posvećen prenošenju moštiju svetog velikomučenika Georgija u novi hram. Svetog Georgija ili svetog Đorđa pravoslavni Srbi slave 2 puta u godini. Sveti Đorđe ili Đurđevdan slavi se 6. maja na dan njegovog stradanja u vreme rimskog cara Dioklecijana. A sutra se slavi Đurđik u znak sećanja na dan prenosa moštiju ovog sveca iz Nikomidije, današnji Izmir u Turskoj, u grad Lidu Palestinsku. Đurđik, za razliku od Đurđevdana, nije obeležen crvenim slovom u bogoslužbenom kalendaru. Ne spada u zapovedne praznike iako je od velikog značaja za pravoslavnu crkvu. Đurđik je, prema nekim procenama, po brojnosti svečara na 8. mestu slava u Srba. Ujedno je gradska slava Novog Sada i Bora. Na pravoslavnim ikonama i srednjovekovnim freskama Sveti Đorđe je predstavljen kako na konju u vojvodskom odelu sa krstastim mačem ubija aždaju koja je simbol paganske vere. Ta ikona se, prema nepisanom pravilu, nalazi se u domovima svečara koji slave Đurđevdan. Na ikonama za praznik Đurđik svetac se predstavlja kao pesak u stojećem stavu sa kopljem ili mačem u ruci. U srednjovekovnim pravoslavnim hramovima i manastirima, Sveti Đorđe je u redu sa svetim ratnicima, borcima za hrišćanstvo, koje predvodi sveti arhangel Mihajlo. Predstavnik sila dobra i čistote novozavetne vere. Običaji na Đurđik prema narodnom verovanju zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi sa Đurđevdanom. Iako Đurđik nije crveno slovo, veoma je važan i poštovan praznik među vernicima, pa se tako na ovaj dan ne rade teški poslovi i ručni radovi. Također, strogo je zabranjeno loviti vukove, jer će lovce u suprotnom zadesiti velika nesreća i maler koji će ih pratiti i cele sljedeće godine. Odbio poslušnost caru neznavošću Sveti Georgije rođen je u Maloj Aziji u bogatoj i uglednoj hrišćanskoj porodici, ali je kao dete ostao bez oca i sa majkom se preselio u Palestinu. Car Dioklecijan ga je kasnije postavio za vojnog zapovednika, a kasnije i za vojvodu. Za vreme Dioklecijana organizovan je najveći progon hrišćana. Georgije je na jednom saboru govorio protiv ovakvog odnosa prema hrišćanima, a tada je caru priznao da je i sam hrišćanin. Zbog toga je car naredio da ga stave na strašne muke. Tražio je od Georgija da se pokloni pred kipom boga Apolona da bi mu poštedeo život. Iako je car svet očekivao da će se odreći hrišćanstva, Georgije je prišao statui Apolona, potom je prekrstio. A kip se srušio zajedno sa ostalim statuama u hramu. Dioklecijanova žena Aleksandra je tada uzviknula: "I ja verujem u Boga koji Georgiju daje toliku snagu." Dioklecijan je zbog toga naredio da se Georgiju i Aleksandri odrubi glava. Pogubljen je 23. aprila po starom kalendaru ili 6. maja po novom 303. godine. U selima zapadne Srbije u ove dane se klalo. Čuteći u ranu zoru na kućnom pragu, crnopile ili mlad crni petao. Prethodno se piletu ili pevcu zaveže crnim koncem kljunda ne bi pustio nikakvog glasa. Odsečena pileća glava vezivala se crvenim koncem o verige pa se sa njom bajalo u vreme dolaska vukova. Dani od Đurđica do Svetoga Mrate, 24. novembar, nazivaju se Mratinci ili Vučji dani jer je Sveti Mrata zaštitnik vukova.
U vreme mratinaca ne prede se vuna i ništa se ne pere. Naši stari su verovali da se do svetog mrate ništa ne daje iz kuće. Žene ne rade ručne poslove, a veruje se i da bi krojači i obućari trebalo da se odmaraju. Također postoji verovanje da će zima biti maglovita i promenljiva ako je vreme za mratince maglovito, a ako je vedro, zima će biti jaka.